stati Big Jazz. Big Jazz i Đorđe Perović. Malih muka ima tim Elinor Kinga da ga nateraju na njegovom mestu. Pozicija broj 4 i petica za Silvera i Ordega. Ušao je Elinor King, još samo da uđe i Silver, onda će sve biti spremno za start memorijala Miomir Minje Knežević. Ko je najuspešniji po startu? Alke sa Milanom Nikolićem, gleda gde su mu rivali. Nikolić najbliži, Elinor King sa Tikom Vujkovićem. Blaga prednost kroz sredinu za Big Jazz u odnosu na Silvera, a uz barijeru ide Imperij. Sada se ona probija do treće pozicije sa Milanom Konkoljem. Alke, Milan Nikolić, druga pozicija za Elinor Kinga i Tiku Vujkovića, treća pozicija za Imperiju i Milana Konkolja, četvrta pozicija za Big Jazza, začelje za Silvera, ništa se ne menja, čekamo ciljni pravac i dalje Alke ima pobedu iz Bogatića na Vidovdan, kao da polako otpada sad Elinor King, pojačava Imperije, Imperije ide iznutra, treća pozicija za Elinor Kinga s polja, četvrta pozicija za Big Jazza, začelje i dalje za Silvera i Ordega. Alke i Milan Nikolić čelo idu s polja, iznutra Imperija i Milan Konkolj. Alke ide skroz polja, kroz sredinu Imperija, dodaje i Elinor King, vraća se u borbu iznutra Big Jazz sa Đorđem Perovićem. Big Jazz ima prednost, Big Jazz, ali Imperija se ne da. Imperija sa Konkoljem ide kroz sredinu, prati Imperija ili Big Jazz. Imperija 2 od 2. Druga pozicija Big Jazz, treći Elinor King, Alke, na posledku Silver.